kena energy ya bua ka Mdavazo ha kena energy ya bua ka Mdavazo no Olka ki bua ka Mdavazo ki phamisa ki a le starta be ke le phamisa a qeti be le lo Davaza le baka a kena energy ya bua ka Mdavazo next tsamo iphandela gore le Davazana njwang na khathetsa ke na energy ya bua ka Mdavazo ha ke na energy ya di makeup ha ke na energy ya di bra ha ke na energy ya dintho tsa tse ke di rwalang hlong iphandele hleng yo le ja monate le bang soka le ja monate le bang wa votha di ka moreng tsa lona nna bentse ke na le stress phanda le tsana njwang phandanang bonani diphuma tsane etsa ntho e le tlwaetse go etsa everyday nna fanda ga ke na energy ya bua ka Mdavazo ke na energy ya bua ka Mdavazo fanda zamanang le tla bona le etsa asileke ska ba personal Fumani, thank you so much ngwana rona ka nnete ke kopala tanthetsa sa mollo yo hai zamanang bana beso yo bona le tswa jwang batho di bonang le tswa jwang hai yo phanda tswelang pele ka yona ntse le tsela e ntse le fanana ka yona eno ya dintho ya hore andi atibile hai fana mofe fana nang fela hle solanka o ka ruta nilale etsa fela for motsitsi ibile Mdavazo is all about motsitsi khamani nje le roba ai etsa fela solanka le ke la roba la no nna ke na energy ya bua ka Mdavazo fanda no let's go ha o ile bua ka Mdavazo ha o qetile botla betheng e ka ya China bona bethe kae let's go ha ke qeta o bua ka Mdavazo lona be lo Davazana nna be ke ntse ke setse ke le one mo ibile ke gala ka re le ka ya matsatsing ba tlo Davazo fanda e ka re le ka ya matsatsing o sa le tswele o mme le reg marfanda le tswele ko re le di matsatsing yo hle ya matsatsing hle yo nna ke shapo hle hai na khatetsa kwa tluba ka Mdavazo ha ke batle next so ke be ke buile ka ona ke bua ke le fa ditaile ha qetile nna be ke tla betheng ke le one ka mo gone ntse le tswelang pele ka ona mona e ka re di Facebook nje tata ngo ke ngathi se Facebook ufuna ntoni ko loqala mogotsi wa ka batho di ba rudi twabisa a ke a khathala ke mpa fela ke sena dimutsi hlongwana andina mdla ha ke na taka tso bua ka Mdavazo tla be ke buile ka ona qetile nna ke tlo robala ke le mo lona be le hemelana mo le hema go ba monate ni le and 29 le hona jole ke tla be ke le file di recipe le nna le di ex tsa ka tse dintse tsamaile di tsamaile ka di 6 gallons ola ba twa mo fumane ba sebetsa mthong bana ba sebetsa beef talk ke kopane le batho ba sebetsa beef talk yela beef talk ka ba ke ba ruta hore 6 gane o etsuwa jwang ba fokofile le 6 gane tsaka amo file le 6 gane yaka no e ka nna banna ba utlwa monate mo baleng di boyfriend tsa bana di utlwa monate ba tse bore 6 gane ke boy yen
ke tletse robala ke le one o batla gore mare wena ntho hle bana ro bone a re today o robala o le one o gana ke recipient ba ke sa batla ke batle next nna tlo itulela mona qetile ke re metsinyana selalo tlo itulela ke re metsinyana a holy communion ke re selalo nyana sa ka qetile ke tshware ke sedidi hanyana qetile ke robala ke bua nnete wa tswa kefi ka mo ka Facebook le mpuse le puleng nna ke kopane le batho ba thomdimo ba sna tsebo nix ya dintho tse ngata bengazi nix ka ra ya uswa ka kuku ya tsholela o ahlama tjena fela bislane e bisa itse kuku ya tsholela etsa fela tje hele di muscles tsa ntse ka ra kuku di etse ditsweng jwale lona le ditlwela di ahlabe jwale ka mofuto ka re ke mofu ya senang family a hloka etseng funeral of the death e bohloko ila bala motho o fa kuku entse tsefa entse ka re ke mofu umntu sole ke ka bohlungu of the funeral of the death of doesn't have the family of the closed mouth hale kopala le tse ntse tsefa ke re ai sebedisa dinama tsane di mazil tsa ntse ka ra kuku ho be mnate di ka into tse ba tsamaile ka tsona bahambe ngazo bahambe nge6 gali zam asoja oja unothi kuku ya screwfulwa yatswa moratwa oja unothi kuku ya khona u screwful hai ne tlo di screwful la natsa tsena tse ke ba fileng di 6 gali ke fumanele ke kopane le bana ba sa tsebile o etsa next mona fumana mothantsha kuku e ka reng ke ya moshara e ahlamentse ke la bana kuku motho o fa kuku e ntse ntse fe a sale ka thusa batho ka ba fa di strategy jwale ba tsamele ka di strategy ka di 6 gun tsa ka batho ai rutisana fela yona ntho le ya beef talk fanang le jolo yo ho le hape ke dula di life mona ke apara dikhete ke le ruta ka mdavaso ke apara dikhete ke rwakua ka bakala lona ke ndithukiwa batsana ngenxa yenu and kana go tseng lona le fanana ha monate le ja monate no and ibile le testify le njwetse re Dr Novi ka ne re thusitse re ja monate ka bakala hao mabonene last week ne ke bua ka upper room last week ne ke bua ka di upper room morato fumane o gopotse o go ponta tena o go ponta tena sa mo qutubisang ka tsona dikuku tsene le ka dikwai tseno tsa lona tse tshwereng ke ntho ke tse rutang ka speed qutubisana nhle bonang letsa jwang yo nna gale ke rwa kwa ke le fa di recipe ke le fa di plan ha qetile ha ona le mohlang le tlong lebo ha motho ka re Dr Novi ka mkhomphileng di recipe ka teng ke kopa ko fefela hanyane ya letsope le hlola le kompha hanyane o ntebo ya le hlola fela le ko ntebo fela le re a leboa hle Dr Novi tlo nke biki ya hle re utlwise hore ka ne di improve le jwana qutubisang ka tseno tsa lona tse jwana hambane ene ba re ke rapela hore ka re le ka motho ao le di piroto kore ka re ka le solanka ntsa re watla a kopalo le la o le di piroto last week ne ke le ruta ka ntho ka upper room ke le ruta ka hore ene banna ba bangata ba etse bintho jo banna ba bangata yeno yana ba etse a gore ke nke Miss M
Miss Emekena he ngwana rona ke utlo batlang o kae jwale le lona basadi a kry a letsebile dikuku tsa lona ba bang ba lona mo so tswellang pele hlenga tswellang ka ona mokgwene ntse le tswela pele ka ona ekare o ka ekare ka ba le motho a fihlang ka ntho dikuku tsa le tse ke faneng ka di recipe tsa teng ekare o usiwa le khosha fela ka fihla e utswa kuku yena e utswe a qetile lo khosha ka yona ba ipeperane wa khoshe ka yona because bile ba bang ba lona le batle le lenyalo a ne funu no chato ekare bo bana ba rekisa dikuku strato ekare ba ka tla ba fihla ba nke dikuku tsa lona ba e hakolle kore ba e hakolle ba lo khosha ka yona kore le wena o e sheba tse etle e entetse ba e khutlise e entetse ba e khutlise e entetse ekare o ka utsuwa ba qetile ba e tsabe ba lo ithekisa ka yona because ha tshwana nalantena hla nalantena kore kare o se mo a khopo tshela ka utswa a inke ba ipeperanye ba ithube mane ntong ka 50 rand ai thube ba qetile e khutle se etsetse e khutlentse intete kore ba iqhekesa e khutle so theile isna le marama no viki hosta marriage seminar batho ba re voice ya ka e etsang e kare ya hao lebo funyane bo ai nna ke tsothi o tla invite hle ke tle ke tlo sheba hore nka se thole mosadi mo Connect. Yo! Nak batle next hle. A ke tlo bua ka Mdavazo Vandag next ke qetile. Ke a tswa. Bile ke a tswa tlo relax ke no metsi ya selaula qetle ke gaona ntho tse ngata. Yo! Na ke rutile le batho le o hlapa. Ruta le batho le o hlapa. Ke le rutile le hore le hlape ba ba ne le sa tsebe hore exhaust ya hlapua ba ba ne le sa tsebe hore exhaust impundu ya hlantswa o dikinye molwana hanyane o di hlatswe mollo ya sa tsebe next ne le sa tsebe ne le ba 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 lona le tsa ba ka di bono le banna ba lona le di boyfriend tsa lona ba le ba tsa ba ka di bono tse nang le peanut butter e dutse Skela tsamaya. Haliku tsamaya kri. Hi, my friend. I can see you are here. You may check the search results I found online. Kili chusite. Skela tsamane. Haliku tsamane. Ninga hambi man. Skela tsamane.
Taba ke exhaust o tsebe bona ke rutile lo hlapisa o tsebe ke ne ke jwetsa batho ke re exhaust ditolo ha di qeta ho ntsha pina butter ne ha di qeta ho o nka toilet paper o phumula tje bothata ke a o etsa doki ha o etsa doki le bone mameleng he bana tate Somtabo a rolanga o re thuso mogotsi wa ka le tlo nka phone motho o qetile a re tate thuso a re lo nka phone mamela he lona ba ntse ba nahana di-wipe di a sebetsa lona ba nahana di-wipe di a sebetsa ke tsena mamelang he I give up. Now, di doki tse ding le di blow fountain la di bona di in tsantsha agree how to toilet agree it's really ne ne pukara metsi ne pu ne bunga ka wipe kana ko rong sapa in yantsa it is an le bontate ba ba ratang blow fan mare blow in job o fumane motho a ntse yo skela tsamaya skela tsamaya ne bontate bana ba sa batle go hlapa bontate bana ba sa batle go hlapa agree o peta ya toilet ne and then wa phumula ne wa phumula ntwani e dutse mo ne e dutse mo so o batla
Bloemfontein mona ne jwale ha robala a kre o phumutse o phumune jwale ha robala ka mokokotlo a bula dirope a bula dirope ntate wa batho kwa emetše kwa emetše jwale o hlabile o thea ha a re ditono tsane ha di buleha ditono tsane ha di buleha dire ha o ntse o tshwara o re wena o tshwere kwa o ntse re ka mo ho na le pina ba the hlahileng tjong o senkile ka kopana ile la buila nthusa o sieo a fumane pina ba tha dutse mona ntate o sieo no na buila nthusa nkile ka kopana le yang a batla o kenya molwana ka exozo nkile ka le qoqela ka na le nna next a hlapi di bono next ne hlapa di bono hoseng a qetile ke ye bo toilet motsheare ke ye bo toilet motsheare then a qetile be ke phumula ke a qeta phumula ka nete ke tsamaele ke ye Mdavazo o seo itsa ke Mdavazo ke a batla o kenya molwana ka exozo mo lwena wanda ke mang wanda o soka o hloka o pholoso lwena o kolobetswe satanto ya moloi because if no pholusitswe wena lwena o kolobeditswe ka bo sa mamela shoye ka bo sa mamela life ya ka molekoto wa moloi agree if wena o pholusitswe ka bo lisiko mo ka bo lisiko mo if wena o pholusitswe o le holy mercy ya moloi to o batla mona ha o ka scrolla wa feta fela life nya ka o tlo bona hona le di life tsa ba root wa yo sa ite moloi wa yo sa di life tsa ba root because di temba ba rapela le di ba profeta mona ho kotsi no TikTok mo hona le di night prayer hona le di ntho mo ke a leba ka ba mphandika gift hlebang satani ya moloi hypocrite ba bitswang ditho tsela tsa ba ikaketse hypocrite satan qoikga moloi wa hypocrite hotel batho ba ike ba Thandiwe my sister thank you hypocrite satan jwale bana beso ke le rutile he na ke le rutile he ha le qetile ke re le ja monate mona le lebetse ka nna mo ibile qetile tsa life na ke batle next hleng khathetse ha ke khathala ke mpa fela ke le jwa Christ so o sieno he bana beso ke a le qoqela o sieno ha ke etsa Mdavazo a neng a nruta hore ke hlape di bona next a di hlatswe le nna di bono tsa be ne a hlambi tu ka nnete o sieno ha ke Mdavazo ke a batla ho kenya monana hona ka exozo nka mo yo ke thiba o ba nona le batho ba batlang ho kenya monana di exozo mo dinqandu tuntsu sana ke tshwere le tsola ha etse nene o batla o tla ka exozo ke a le tshwara ke re hey o si
ska ya exosong o tla khutla le dintho tse kotsi hampe. Ai la siso nthweni yanduta hore novi ukadlalela ezimpundwini zihlambe sana ayinebile nna unomfumana ke ya toilet bo motsheare a ke ka ya toilet ke tlo hlapa apha ke na dibolo tse tla be di tlo bapala mo impundu asibi isikoni banzwana bam ha di bi isikoni di bono nix jwale bile kana kwa mdavaso yo tlo bona bile ka re hona exoso mo le ka re ho tswa musi o mosui ka re o tsoko phumumsi ha di sa hlatswa a tlo bone ka re dibolo tsena di tswa musi hona mona exoso ai khona no visto ai khale re di bona khale re di bona lefatsheng le ena tsa mare ntho ya o ruta ka mdavaso le o bua di experience di etsa gore le ska la hlola le ntshepa ha ke le free be le ntsantshepe a le ntshepe le ra wena o kotsi ya o bua ntho go le nna ke sa tshepuwa banna jwale nna he tsa ka dituno tsa ka ke di hlatswa dituno tsa ka impundu zam o paske ka le jwetsa lona tswelang ka di-grease tseno tsa lona le thambisana nani bazalwa le tshasana dipina ba thatseo ka nnete bana sai sasana na code 14 nna ke hlatswa ke a dikuta ditono tsa ka letona ke le ka ho nka ntate ke le ka ho nka letona jwale ntho nngwe ntena ya o qetela he entena ke a hore ke le ruta ka mdavaso ha le qetile ha le nyaga next ha le qetile a ne chato ha le nyalo next le ntse le monate jwalo ha tshwana boni ntate ko mametse hantle mokgotsi wa bua man gore ditono di etsang go exhaust wa bana mokgotsi ke bosiu lo ho tlo etswa in doki in just style ka nako tse ba try etsang doki in just style ngwane o tla ne yo ona le o mo TikTok a re monna ha ye toilet motshehare ke monna o jwang o ya toilet ha o re bona yentse tjena ha o yentse doki khumami e yentse modimo maga tabeno ya o kenya monwana ka exhaust ka nnete e kotsi e kotsi jwanga butwa obane inyola speed auso ke nnete wana wa tseba auso monna o le batla o kenya monwana ka mona o yentse manicure a ska ntshe ya ha ikho wa ntabula manala ntabula la di bona batho la di bona
And the Lord Mutiare on the toilet. Some buffalo happen at home with Macabana who told in school. Macapella can't double them in a coy. Who will have good Selenal? When somebody the baby wipes, the baby wipes the I didn't say demo. that into the Sebetsa no video wa ba ke tshwantsho etsetjwa e re go jwetse spirit va slap ena e kene mo oxozo ngwe tshware back front wa utlwisisa e gohle o bona ntso re le di baby wipes the only way ya hlatswa exozo is to put the finger hanyane. Is to put monwana hanyane exozong o ihlatswe hantle tjena exozo because la ka phumula agree ke tata demonstrator wena my sister wa ke mratang agree tata demonstrator this is kiana wipe here now when la ka phumula ma wa phumula wow no we continue na le ntsaing le jatse jwang di jona amen yeah le ja di kota tse jwang kantina ai suka man le jatse jwang morelle Penny the body le jatse jwang le ja di jotse jwang kanti wena le bo eno e moruti a kwangana le nna ke itse sebedisa mala guys mamele agree mamelang guys dituna ha dintsha pina butter dire agree dire how etile dia khotla agree because ke di mazile agree ntho tseo dia yamare mamela skat. It's just that Luna Basadi agree has Luna Batang Kamrao exozong. Kiruna Batu. Of Manavilla no Bongwe. Hunter Rieta in Yan Chakamrao. Ibile Rieta Chena Saptar. Which is true. How so sheba hona exozo yehla ile mpila ba 10 tse. Skela samai. Yo, ehleli wese how what's my sister? Ndikopana ndisona batho ba bomme. Ka nnete o bo kwale dinko ka bo shebekwa. Na komwe. How re? O kopana le thole pipa yentse. Joey. Hey, like bona me no ne. What happened? Jesus. I got one only flag nyana e hangamola o bone ntse re thole. Let's go. Kanete. What's what nakna hore helicopter ka missionary di betere. Wa bona ena ya ntja e kotsi because of re bona thotse seng right. Re bona thotse ke kenang off. Mar le kena o le jwalo.
wa tswa ka nakong o bone pina ba tena e ka re se butswitsa ka nakong ke sama ho a chase o e bone ka re se butswitsa e le papanyana Mar le kena go le jwalo o tsala. ka nakong o wena skepsela o e batle motho na kena e batlang motho na kena o batla and bona o so kile wa utlwa hore ha ona dipina ba tha jwalo o bopole hore ka nako enngwe ntona ena lo ntsha moya moya na ha o nyolowa o nyola kampa ya hao o ya hodimo o tla nkonyena ya hao o tsena o tla nkonyena ya hao o tsena pina batayani e ka tla ga nkoka o bo utlwe gogotso mo nang o ikwentse O kwentse ene ke monate mare le ja monate bone after that le ja monate. mara nna ka nnete a ke prefer ntho eo a ke bone hampe Mara ga go tlhapiwe ke eng wena ga go tlhapiwe ke eng pone before hai ka nnete nna ke sa go bone o sa hlapue pele a ke tlhole kgetha se re le moya o so le hodimo a ke re kgetha moya o so le hodimo o so tatile ga bona nka feta ka tlong yes ke lo mo binela o kena dustbin kante ha o tsebe ngwana mme gore o kena kae mara monate wa teng o fane motho a binya ho etala so ka nnete nna ka ipotsa ka re moya o tswa ka hare kapo ke lebesenyana ka utlwa ke sa utlwise maka motho na o phintse wa nkga moya o hona le mephinyo e 2 pele wa tseba ka nako nngwe ha o fitlhile hantle e hlile o bina hantle difela tsa hao a tloya ho sekena o ntsha bosudu he jwang ka nnete o ntsha bosudu straight ha e hlile o bina hantle a ke ba o sekena jalo ke manje le mantshang ka iblozong la gabola man o tsebe gore mephinyo e mebedi e 2 mephinyo e wena o bua ka efe e nkgang or mophinyo e ha ke re bosudu ke bua ka wane jwa le nkgang jwa mara hona le o mongwe o right o tsebe gore o e tshwere ha se e le eo e re patla o tsebe gore o e tshwere wa bona le yona eno ya hore e re photlo it's wrong mamela ngwana mme mamela e seng hore ntho ena e be e le kgolo go ya ka gore wena o le motho wa ntate o iphusha jwang ha o iphusha o etsa go suthisela sa hao setswe se gutlela le moya e be re photlo no go na le ntate o mongwe ke ngaka ya ntho e tsene go tshwana le Dr. November o na explain ke tla go forwardela yona bagotsi ba ka that video gore ha se e huliwa e ka re e tswa ko le bollo nteno ntsena e re mphatla ke yona e tshwereng hantle stoksitse se gripa hantle tshwanetse o ntse o re photlo patla a sa etse patla o tsebe ra o etse tso ka nako enngwe ka tswa go senana sena ke sona se tsang phatla di bonoma e be se yona ka nako enngwe o e shebe le eno e be se yona ka nako enngwe but nnete sebile nna ke a tseba re ka nako nngwe e ba excited ntho ya bomme ne e ba qake ne utlwe se la ditlabore re a tseba gore e ba excited nene e tla la ditlabore ka re ke di 31 go gaolwa selemo utlwe gore papa utlwe sa tsebo re tsala but rona re understand or sometimes e ba excited ntho ya bona mara nna ne ke re
batho ba ditaba ke exhaust ya batho ba tsebore exhaust ya hlatsuwa hleng I know I was thinking I la di bona hle bontate and wa tsela ke re ha se taba ya bomme fela nna ke motho wa gymang jwale o na kana go motho le ge squat gyming man o eme ka mogantate o thole wa saka o ya fatshe hayo lowa ntho tswang ka mo hai a ke go le o fufuletse le mofufutso o kene o thoba ka mokokotlo o ya ka exozong ka mane man taba exozo e bohlokwa bona a go tlhapiweng batho ne ke sebetsa maine ha ne ke sebetsa maine ha re sebetsa o block underground man wa chisa ha re fetana change house man ga mapona o tlo ntate motho wa ntate a o betsa ka ntho o tlo ga ena ke exhaust be sa mo we o tlo ga ena ke exhaust jole ha o solo kopana le motho wa mme o fufulelwe ka go tswa mokoting o na hanneng o sa hlapa ka exhaust jwalo ai khona ka exhaust jwalo utlwa nkga bosirinyane e ka ngwana o qeta o shokotsa la ntata bontate on a Friday Friday ke bue fela ka pelong ga hai wa tseba ka nnete re le bontate re shebane le mathata ene agree bile basadi ya batsibore nako nngwe ntho tsena tsa rona di thwabisi di a gona o utlwa gore re takeile o buile nnete bone o utlwa monkwane o dutse mono ka morago a ke wena ka morago o utlwa o dutse mono maruntso ya maine unsoya wa tla go fitla kae go fitla mamorong o modimo a nka mane ka qeta fela le maka ke mo le utlwa monate what's ke le jetse that is why basadi ba bangata but I think ke tla bua ka basadi that is why basadi ba bangata ba tla ba re no motho wa ka sometimes ha active in kana go tseding batho ba tsibore basadi especially basadi ba tsibore smele se gona ho yetsa hore ha more ya hao e shwe bohatsu e ba le di e ba le di fits e ba le di fits ya e ba le di fits e ba le di fits so taba go ho hlapa go tshwantsha hlapile enngwe hape e kotsi wa tseba ditono molomo mawafi ke ntho tsa bohlokwa haholo ene le molomo ke tshelo ka nnete ke ditono ke ntho tsa bohlokwa haholo wena o monna wena o mosadi hobane bo hale ha botswa ka mang ke ile ka driver ka tswa from Forgeville to Potchefstroom e ka ga o sona o na qeta o shapa ka lebese a ska itsupuna jone ke le ka ba romantic nyana ke mo mathela ke mo haka ke mo suna wa tswa ska ka sa papa o tshwanetse wa ba comedian wena jwale ha ke tsebe hore ke tsaba o tswela pela ke bua nnete ke kana go na jile papa a ke botsa papa ya lebese e kena menong ka tla ke nke papa eo ya hae eo ke role ke ntshe ke driver from Potchefstroom ke le ke a gutla le motho a mpile mpapa ke le off o so kwatile jwana motho ke lo monka bosuka o fela
Se ke jile papa ha bona kwa. Ke off, ke kwatile. Ka mona tshwantse le mathiano a ne ke kwenya ke ska mmontsha hore ke nyontse. Ai lanqesha pone. Ai boshi wa re qeta ibile wena ha o tshele mongata. Ai but when netiche. Ke fapano. Marna o so etsa jwang so go hlapiwa hantle. O so make sure hore wa hlapa. O tsaba ausi eno sa le ke mo qetela ka nako eo go fitela ka shikolo na ya ba ke tsamai. Ya ba ke tsamai. Hona tse ho jwang. O ba ke bantse ke loma ke fetanyana. Ho jwang ho clean. Boni. Go tsamanyana mara yana ka mogao ya ne ke a e tshaba. Boni. Engwe e kotsi e basadi ba sa itsoteleng ke ena. Le mamele ke ena. Ke hore nako nngwe rona bana ba batho re hlapile ntho tsa rona di le skono be re kena e le tjena e le skono, then ha hore o kopana le yona agree bile rata le o sheba rona hore o nno sheba ha ntse hlaha ha hore le yona o kopana le yona e sentse tje. Ke nnete e tswa e kene le skono go da hlamuketse. Which is true. Ga di bona ntho tse jwalo, which is true 100%. O fumana ese ka papa o ipotsa jole e le hore Ndavazo o no le etsa o ntshe dipapa kwa. Amarotsa makubona. Maka wa tseba e jwalo motho a teng o bona le discharge and discharge ya e be se right. Tshwantse a ye di doctor. Ona discharge e batho ba bomme ba nang le yona o thole ka re papanyana, o thole engwe e ka re njelinyana, o thole engwe e buyelo wishinyana e sa nkgeng ha mnate. Engwe ka re ke jeli. Engwe ka re jelinyana ha o ntsore wa bona e ntse iketsa mtohonyana e tswa ikgutla ha o ntse ke bona ba saga. So o bo fumana yani ntate November e ka re mpapanyana yani e se ihagetse le maboyemo. Kula ono ahle mare ka njwetsa hore ha ba tsebe batho ba hore ba kula. Hantle ba bang ha ba tsebe ha ba study dintho tsena hore ho na le di-types tsa tsona. wa tseba ka selemo se seng se ke thola ausi o mong a haeka o ya Paris nna ke a Sebokeng. Hai ausi ona ka mokgona le motenya ka teng ke batla go nke kutlwa motho wa motenya o jwang. Ausi ona o go nna ha se re le ntlong man ke monka di hiking ke tla o isa Paris. Ore o konthekele kota a ke go a tseba kota. Ke re ho yana ha ke tla o rekela kota ga tsamaya ke qete pele. Ore o nna o ska ba ka o jwetse ba utlwa ho tshisa jwang. Ntho tla kopana le yona man ha ina size. Are ntho tla kopana le yona butuaka. O ntse bona nna mmele wa ka o mokakana. Jwale ka ba skepsele ne senyoruwe se bone batho ba modimo ka re mbe ke khalele fela ke qete ke ntse ntho ene ntlhopang gore motho ona o lo mphai. Ke ne ke ba room ke sa sheba mogawa ke qeta mo. O netse ka ya ba room ntate ke sa sheba mogawa. Ro ntate ke ne ke etsang a ke go a tseba ha o qeta o tla bo o itshola. Hey sister ntho ne ke utlwe mo. Hai. Ke ke bo ma 2 days. Ha ke hema ke utlwa. Ke ka ga mkotsa ka mo e hana utswa. yo And my dear motho ke mo tshepisa ke tlo misa Paris.
Ka mona ke ofo makantwane ne nhlopha yana da ga mo ke release makantwana o ta ba le motho ke mise Paris ka montashi nka bana ka mo fa 100 rand hape o ma chelete a hae ampe ke mise di hae ke mane a tsamaye a lo reka le skambalala se se ampa lo reka diskambana se se nga o sa thusa ke rai ena ile ka le nna sefapano No, but ena ile ka le nna but you know guys, as much re bua ka re a dlala ne, but dintho tsena ke di nnete. And you know what is painful about this whole thing ne, le manyalo batho ba ka ra manyalo ba bang, they don't consider taba ya o hlapa ka nako ye o tshwantseng o to dafazua hona le ba sa hlapeng nix. exactly. Do you know that hona le batho ba tswa fa o hlapa makeup? O thola tsaitse di lopo tsa rona mo o thola skope ka chocolate a tsaitse ka makeup re tswa fa o tsoa o so le jwanjwa o robala ka yona bo tsoe ka yona o thola o mong a ke re ntshitsetsa rona di a gawa lo gawa o thole le ntse mo slopo sa hao mo o nna ka ntshitsetsa o sa tswa ka ntsie half o nana o ka tsoa without yona o robala ka yona bo tsoe ka yona jo I bone kwetile. And guys, what's my honest serious note? Nna le ke re ke tlore batho bana ba nyetseng, batho ba ka ra manyalo le batho ba ka ra di relationship. People they don't understand or dintho tsene ke tse ding tse tenang batho off, and ka nako tse ding ho runa banna di end up di etsa hore molamo wa runa ska ba stave. Exactly 100%. Exactly. And that is what basadi ba ba motho ba re jo ke kopane le this guy, but this guy I could place I see ona se sharp kanti sometimes people they don't understand what the exhaust leading to the mashili ana au bona tata bua ka ana le a bad negative libita a negative in impact o qeteletse o sa be the way o linkate o tshwantse o sa khone kwa ya wa khone o ema still ha khone ba tight because now there is this thing at this step about and ya bobedi ntho tlola ke ruta batho ka yona ke hore wa bona if le batla ho enjoy amdavazo lona le batla ho explore how hlapue especially when re batla ho explore ha re batla mudavazo o re explorang how ho hlapue. That is so true. That is so true. That is so true. Yeah, ribe school, no man. Exactly. Ribe school. Exactly. So that hygiene ya batla le khona tlo into libitsang ho libitsang ke qata o ibitsa mo snow o explore ding le khona o explore wa bona because mdavazo ka nnete o tsebe rona ba jimang he o kopa dintho tse o tenang ofo jwalo o tlo motho tsena re maga ba jima o le mokana kana wa hloleya kanti a tsebe gore ha o tsaba ya go hloleya ke ntho a no kopaneng le yona yana kana go nngwe o re o ntsha love bite o kopane le letswai leo ha o gone o le tshwela o tla go monyonya swantse o le kwenye I would hello di bona boni ke a lutla le tswaila molaleng o kila ya kwa o buru o betsa ka lethang ka lethang o bore ka lethang o bo kopana le letswai hona mo kapa o ipotse letswai kapa grabule di kene jwang mo ene le hona jwale o so pakeile ha o tsebe o itshwela jwang grabule ha o tsebe o itshwela jwang e dutse mona ka ra le leme e pakile e dutse ha o tsebe ene motho teng ha itseba kana go ka ta o utlwa jwale le tswaile o batla lo mosuna o mo fela ona le na lu ena le batla o sheba kwa o shikanela
Bone, ha le batle ntho ile o la hae leo ha le batle bone, jwang ntate, o ka se nyamele o le tjena, ne? Shaba molomo wa ka o jwang, o ka se nyamele o le tjena. Ha o qetile, o bo kgutla o so le tje ha o tla hlakwa. Ikarwetsa ash to ash, molora molore. How. O so hla o le tje, le yena monga. Hey, Le yena monga nthwena, le yena ha sa kgona, le yena o sa baketse hore jwale wa o hlapsa. ene o tla gore ena o sa swabile so hla o letse wa ntshwana ke go tena o hla o letse o enka ho yena E se sa sitse di ditedi. Bona ditedi tsa Novi. E se sa sitse ditedi tseo. ke nnete o tswa kana go ngwa re kena mono re le sekono re gutla re hlamuketse re kena re le sekono melomo ya rona re gutle re hlamuketse Ditedi di le tshweu. hey O tla o so le tje, o ile o le sekolo, ha o kgutla o ke nnete I love it. wa tsaba o mong o mo qale pele ka monwana jwale ha ba ka ntsha monwana o batla ho isa nkong o shebile o mthona o gatile o nna ke be ke itebala ke be ke isa monwana nkong ba re tsone bona o etsa wa o ngingkhisi le ba ka naka na ke kenye monwana ke ne ke batla ho utlwa o skono na Ene le yena jwale wa ba le. Ha ba hlokhisetsa. o gatile ha ka go sa fara monwana nkong la ka bana wa nyonya wa o ngingkhisi and it's very important are wa unki wetsa. why we some no nkong wa nyonya why o ngingkhisi kira go ngkhisi ka ingwapa kira go mara ena una le sekolo na tse o baneng ane angati lo ke ska ngkhisi jwale tshwantsa ka tabatsa jwalo o etsa ka go mofa haka ha shebile kwa o nke mnana o ise nkong o tla utlwa ga o skono ka bo etsala Yeah, ne? Ai ba rutsa makubo. No, but somebody or le bontate banka ke nnete no re na le bontate ba sa batle le o tlosa nama yane ya bona. And it's a 10 off. Ene ke hlola ke re bontate ntate when o utlwana le motho ka ba o nyetse mosadi wena o sa tlosa ntho eo there's a possibility ya gore monna wa mosadi ona o tseba ntho e tlositsweng letlalo wena o tla ka ntho e retseng ke se telele mo and there's a possibility ya gore o tlo thola gore motho wa hao o kile a experience e tjena ngwanaka e le fahla tje e tje hantle ya Maria ya June Jalo tla ka ife e kentseng kepisi. o fa bile hlaile o bona go ya teng hlaile tje e swabile intse le sobanyana lane fela e hla e swabile ka re tobe sa ngoswa ka mokoting e bona batho which is true ai boni Bonia ka letsa le fele ene yena ha tse o fedile lo. ka nnete
Ore ka ke ba e tsaba go tswa ka mokoti ye bona matho. Ntse tlhodisa e gutlela, ntse tlhodisa e gutlela. Wa bona kepisi is a problem. Mabuya Yeah, hi close. Hi close. ha o tshesa a fufulelwa, And so o tlo utlwa hore ache ha ke sa le mnate le nna jwale. Mara bothata bo sa tloswe ke pisi ke eng? What is the problem? Hai, maybe ke di culture kapo ke tla re ke eng nna ke tsebe wane gona ka nnete dikepisi tsa gona re di ntse se re di ntsha thabeng kwa. and you know bontate ba bangata they don't know hore when o apere kepisi eo ke phone ya ma becoming kwala mic ke re bontate ba bangata gale ke ba ruta bone ke re when o le monna ntho ya hao e hlailetše ne e hlailetše a kry ka hare e kwaetswe ke kepisi ne. Now bontate ba bangata ba tsebe hore you can think gore o davaza motho kanti wena wa idavaza nthwane e tsamaya tjena nthwane e tsamaya le nama e parakile Exactly. e parakile mona mo le mating jo ha o e kenye. Now wena as a man you think gore o ntse tsamaya ere kanti no yo nama e parakile mo kukung. But the only thing e tsamayang ke nthwane e tsamaya ka ra kepse yane tje Ore ho tswana le ka re wa masturbate. eke Tswana le ka wa masturbate. o tshwere now nama yane e brikile ka ra ntho ka ra kuku. But now the more o ntso etsa so is the more nama yena e tsamaya ntho ka hare e tsamaya ka ra letlalo ka ra kepse yane e tsamaya ka hare. Exactly. And that is why most of men have a tsebo dangerous jwang ho se khaole ntwen. And nowadays guys ha o sa hlokala le re ho we le bollong o ya fela docteng Wa circumcise ba qe. wa ntate wa khaola wa khutla ha o qetile o tsamaye ka lefahla le tjeng ha o kena ho kene yona tjena ho kene yona e seng hore ho Ene bothata bothata ko letlalo le le tshwara le disika. Le tla ka di STD le tla ka di STI la tabuwa le kena HIV ko ke le tla ka ntsana ka ofela tlalo leo. o tla ntho hore user hore ka tla ka gala se ke le metsi finish. Hi guys, no thank you so much Bonnie, thank you so much my friend. Danko. Tango guys nna qetile next time show today nempa ke di jetsa fela ra nna ke tloetsa show ya Mdavazo vandag ka nnete hi ntho di ngata tse re ke ra buang ka tse spoiler Mdavazo ya rona gat di ngata. Last time ne ke ruta ka ntho ka di ntho tsena tsa lona tse le di kinya bo motsia o hlapang ha o qetile bo ibeya di mapenti la bona mo in liner la bona ne ke ruta ka tsona le tsona ke re dikotsi dintho tsena le di hlobolela pela rona in liner yo e be itse casted e yelo e dutse hodima in liner mona ngwana e dutse itse e aduwe ngwana ka ikadile e robetse in e robetse di liner mo yo utle kwa e shwa with immediately of effects e be shwa kwa ilale e roba le boroko ba o qetela ngwanaka o bane ene o tsbe re ya sheba na ko ngwa le ditheola re ya le sheba. And guys, and that is why Mdavazo ya rona e ka ske ya ba the best Mdavazo o te kyani ntho
ba kare sha o tlo ba kare a re here o bua nnete wa bona se botse ke a le ena wa ipaka guys dintho tsena di kotsi tsena and that is why medavazo ya rona e sa tlong ho improve ke le jotsa nnete bona that is why medavazo e sa tlong ho improve total manyalo and the relationship medavazo rona e sa tlo improve because kana go tell we always forget or modavazo ke ntho batho ba clean ba tla be clean so that when le davazana o kgona o switcha kelelo ya o be off ke ngwa dintho tse ke di rutileng tsona or again it's very important or ha le davazana if le batla o enjoy le batla o explore you must switch your mind off and imunati when you switch your mind off mdavazo when lili clean ngwanaka lili clean ha lili clean le babedi ho kutuwe ngwanaka ho shave o le skoon dintho di le skoon zihleli spa di hlaile tje e sa hlakara jwambo bongata ka rabo ya bo bongata e hlaile le skoon e dutse ma yo then ha o qetile ha le clean o davazo nene ngotsa ma lo suna hona mono ho le skoon ho sina le rata ho sina monkgo o sune o isune ontso idavazo o mutavazo khutlo thewe o lo suna e se ntwe le re etsisang yona hore re khutle maleme ya rona le masweu mona le ditedu tsa rona le mosi el traumatise exengwe aka kila mplela ya re yena o kila etsa ntwana ya Bloemfontein are yeses am jwetsa re ine re ha tlosa are mankaka ke ya dutse mona ho yena because akre ona etsa Bloemfontein in blow le bona blow in ona etsa a hlaile ka tlasa maoto ka mona e vele zinyawe so a tshwere blomo ya nje a itshwere tsena ntwana jwale akre jwale ka o etsa tje jwale silethu is slave ke a se dula hona se dula hantle hodima pina butter a re jo ya motsa ke o bo se vele zinyawe ke o tlosa jwanto o bo tlosa jwa a re ja tsona re ke batla strategy hey the strategy tse apply wa mo a re kopana le dintho tse re qakile ntho mpola ile batho ba beni ha a re o fumana hore ha o tse boetsa o tshwantse o kwi o fumana takele lento o tle molomona o tletse ka hare o tle hore ho tletse a gro tswa ya o tswa o lata ka thanyana kwa o tswa ka thang jwala o tswa kwa o sotla ka dintho ka dipapa di dutse mona ha o ra o tlo re mathasa bile a tletse ka molomo jwala o tsebe hore wa isa ai khona ai ene batho ba nrwakile nna ke ruta ka ntho ka buka ka mdavazo le ka botlini ba mdavazo batho ba nrwaka ba re ke a hlanya ndeng ene nne ke ba ruta because ke tseba hore danger ya dikuku tse sa hlapuwing hantle di bono tse sa hlapuwing e kotsi ya ka ke a tseba ke tswa go tsona ntho tse gale re kopana le tsona ke o bone hle ngwana rona ko bone my favorite pale ko bone familia ka lona ke bone ka mona iteng familia rona ya ka man ka monos mara ke tsebo ka yona hlaile le yena mo so people they don't understand or dintho tsena are very dangerous guys very dangerous ukungahlambi o se hlapi di bono o sa hlapi o se clean le ho nwa dintho tse flashang tse cleaner moroto bontate ukungasela amanzi o se nimetse le lona bomme because nini nthwane ya lona ya squiding in squiding yansansa lona setswa e utlore ngoku ngumcham kunukumcham utlo ungkhaster ke markana gotse e kare ke squid markana gotse ngkha slopemere Thembi temzo
Tembi alo nna le tse ding tse utlwang hore ayaya Tembi bula maiki a hao utlwa hore yara sena se squiti sena utlwa o ngumchamo le utlwa ra se squiti ntena yana ke umchamo straight utlwa ngkha because abantu abaseli manzi batho abanwe metsi every day I make sure that ke no 1.5 ya metsi then mohlomong ke ne 7.5 every day I make sure that ke no 1.5 ya metsi then be ke nka mohlomong pump water be ke qetella ka ona I make sure I always make sure that ke no metsi so dintho tse tsa bomodafatso guys then and le tlo lahla batho it shows your skin is good can it thank you so much and ntwena ya o se o thinjwa le batho bo Patrice ke mang Patrice o satane wena mollo ituwe ya interested in ntweng se nang kelelo if this thing ha ina kelelo o batla mona ga morsoto ya moloi agree if you ka scroller if wena Patrice if you ka scroller o tlo kopana le batho di kereke di kene le di inters le di prayer di kene ba ruti ba life mona ba rera wena o choositse o tlo shebella yena mo re buang ka dikuku le ka di sex then o rutlo kgona go criticize ga morsoto ya moloi na go sabihla na tabalo wena tsamao ye kerekeng tsamao quota Jeremiah kwana di platform tsena le tse ho rerwa mona re bua ka modafatso tsamao quota mo ho rerwa o tlwele o tlo re tena mona le rata le modafatso a qetile le tlo re tena mona so when ke kwala ke re nna mantswa ka o qetela ke re ke a kwala a ke re ke re today ke tluba ka modafatso honestly okay nna ke tluba ka bomedafatso mona a qetile be ke tlo robala ke le mong lona be le ja monate mo ka di idea tsa ka le ka di plan and then ke rutile le ka bo ka hore a ke le rutile ntse ngata ma ke kopa ke ka bo yeah ke rutile le ka hore le you need to have a way o tsebe hore o khamisa motho wa jwa mo rutisa jwa basadi ba bangata ba tsebe hore kana go tse ding hore re ruta ya monate re hloka lona le re rutisa ba bang re a sokola ho ruta hodima lona ka nti go bane fela wena you don't have the strategy sa o nketsa hore ke kgone ho rona se va pas kana go tse ding re a sokola guys re sokola ho khama sokola ho ruta ka baka la because dikuku tse ding di a hana ho ruta especially tsena tse a tlamileng fela e khamise oko e ka re ke ya setupu a di a hana ho rutisa re a sokola se oko ite because we that is why o go tsura wala le batho bana le dikuku di kwa etse golo batho bang marako o go tsuthuwa marako ngozi because marako ane di marako azandonga di re thusa for dintho tse ithu dintho tse when re thasha marako one indonga marako a yetsa hore monna ntho ae e eme safe haholo e ema haholo when e khona e thasha di walls e khona when now lona ba bang le tlisa ile tjena fela elije how about modimo jolo fumane re a kena re a tswa le ha re batla ho iphapita re batla le bota aliyo wala le ba bota ale aswa fumane indonga asifumana hey kanti wonaka le ba vandalize
o kopane le motho ya gopo a fihla vandalizer wala lisindonga a robatse mabopo a wepu now maraku anu a thusa hore lesole ya rona ntho tsa rona di eme stave stave when hona le that friction. You know why friction yani e hloka that friction. That is why ngile ka ba ruta mona guys ke be ke re you must feel the skin se le skin se kwa dia fapana skin se le skin sa mane dia fapana all together. Why? Because skin isani, you must remember nto kwai kimisifa imisipha la nto ne akela upola kwai kimisifa ne. Now then how petile babe muntate mdima bai apesa skin se esidweni se akitibi libita esi se asi skin se kwai skin sa kwai le skin sa ntho dia fapana. Skin sa kwai si bonolo se very light ne se lightly, and you know why? So that soft yes, so that kana ko o keneng tjena ha o ntso kena tjena those muscles tse ka hare tse repueng ke nama ne those muscles di kgona ho ba strong when hona le friction. Those friction e etswang ke kuku le mabota, that friction e etsa hore re utlwe monate. I get sense. That is number one. And number two, that friction e etsa hore kwa ya monna e be strong. E ema strong when there's a friction e etsahalang. Fanele singqobe apha. That we need that friction, ne? Now two, e etsa eng? E re thusa ho rota. That friction e re thusa ho rota. E tighter kwai a iqetile e re thusa ho rota. Because ke a tseba hore hona le ho rota o uva o qhamile mara o qhamanga la bona tho hona le ntho ene e ka rutile mara wa rota ho tswile fela trip ho tswile nthonyana ho tswile something yana nje wa bona. Then hona le batho ba, now that friction, we need that friction. Now luna basadi ba bangata le bana ba bang, especially luna basadi a letse bo ho dangerous jwang sa montsho o robala le batho ba qetile banne ba die ntho ba die mabota ba vandalize. Yes, re a sokola guys wena kopana le motho ba mo vandalize tseng o tla sokola ha bohloko, o tla sokola yo, o tla sokola sho, o tla sokola. Sho tla sokola hle. So re tla bua ka tsatsi le leng. Nna ke itse ha ke di kene Vandag ga ke tlo etsa show next, maybe ke tla etsa o sane ke roetse dintho tsa ka ke di beile hodima hlooho. About the experience, so start out. Guys, thank you so much. I get great a show today. That is why I apparel next, and then but to all who did receive him, who believed in his name. Oh, but from the Muruti Patrick. Oh, guys, my number is 073 202 9079. 073 202 9079. Thank you, Manaruna. Thank you, Tandu. I get a Pastor Nton. I can request Pastor Patrick. I got a rare. Okay, Patrick. Remoking. I got a rare. Winning a rare. Armoking. Patrick requested to go to rare. Yo, Patrick would think the caddy man. Cannot go rare straight, Patrick. So, can. Okay.
a kena Patrick o tlo rera yo re qetile go bua ka Mdavazo Patrick tlo kena he o shumaele o kae Patrick tlohle ro emetse tlo kwala ka thapelo Patrick o kae na Patrick nakwana montswe ke wa qetileng ke ne re bua ka ona dintho tse tenang off dintho tse etsang gore batho ba se ka ba enjoy Mdavazo wa bona ke tla le bona ka maybe ka hosane ke tletsa show hosane hantle ntho ene ke re ke tlo le botsa yona ke a hore ene ngile ka le botsa ya ke Patrick you will scatter November from you to your belongings. Remember this night. Yo, Patrick, come and preach, man of God. Come and preach for us. Can I get it? Leona ke kopa kwa la ka yona. Ke le jwetse yona ka tsatsile. Ke le kopa fela just to le remind. Ke be ke re when your partner a fihla ho wena, no. Ke kopa le mame this is ke a di lasiana nna swapana ke ba khwetsa show. When o kopana le motho o nyalana le motho le nyalana whether o mosadi kapa o monna le nyalana kapa le ratana. Number 1, there's a possibility ya hore motho mo a tswang teng ona jwa ha monate. There's a possibility hore motho ona jwa ha monate. But just that yena le ex ya hae ga ba khona o phela ha mona a ba khona o phela together. But to tell hore this person ma tswang teng o tswa ho jwa ona jwa ha monate kapa ona jana ha monate. Now the problem ya ho se improving Mdavazo wa how wa the current wa lona, let's say le ka ra relationship entša kapa le ka ra lenyalo entša, once you don't improve ka Mdavazo, if ali improving Mdavazo wa lona wa tlo tlo etsalang guys, motho o tlo dula hopola ex ya hae non-stop. Motho wa hao o tlo dula hopotse ex ya hae non-stop because khale ke le jwetsa ke guys ex zethu ezinye bezimnandi ex tsa rona di ex tsa rona ne di le monate guys, se fane nje se ka zanga ukuphila nabo re hlotse fela ko phela le bona mara batho ba bang ba ne ba le monate ngwanaka. 073 202 9079 ke di pheta pe 073 202 9079 guys ke bua pela ntate Modimbona di ex tsa rona tse di ne di le monate. Now now you are in a relationship le motho or else you are in a relationship unyetswe le nyalane but ali discuss Mdavazo ibile ha o qetile o relaxitse o improve Mdavazo. Yes bon motho o tla dula ntsana hanne ex ya hae maru wena. Do you know that tuna le batho ba re ba lisang ene le yone ne nkile ka le qoqela yona ka re do you know that re banna hona le banna ba le ba lisa mara ha se wena molisa hona le batho ba lang ha re ba Mdavazo kapa re Mdavazo but the person motho jwale ka ntsalla ha lisi ke hore wena o monate marulis of course wa fantasizer o nahana ka ex ya hae se fapano hona le batho ba a Mdavazang ka ntho di bitsa ka ntho ka fantasize motho wa fantasize ka ex ya hae o fantasize ka so once let's improve, that is why some of you unahana why your partner, your current partner adula khutlela back to ex ya hae. Your current partner keeps on going back. Idule khutlela back to the ex. To your current partner irata o ya ho baby mama isetsa ngwana dintho mara ha e o baby mama e ya tabenyane e monate.
ya hona le batho ba sa kgoneng le arwana le baby mama tsa bona hona le batho ba sa kgoneng arwana le di ntho baby ibitswa nna baby ntate yona ntho baby stepfather ibitswang ntho ka nnete guys hona le bontate ba bang ba sa kgoneng arwana le di baby mama tsa bona ha ba kgoneng arwana le baby father stepfather ke tsebe ba bitswang bontate baby daddy hona le basadi ba sa kgoneng arwana le di baby daddy tsa bona because of mdavazo. And now you are in a relationship entsha kapo ka ra lenyalo le letšha but ha o qetile you don't improve. Ali improve guys, ali improve next. And that is why le tlo dula le borana ha le qetile le borane motho a qeteletsa santsa fantasize ka exercise. It's very important hore le be clean le hlapa le qetile le davazana ha le qetile le explore mdavazo so that le tle le kgone ho iketsetsa dintho tse ntjha e mong le mo a kgone ho iketsetsa dintho le be le di memories tsa lona tsa mdavazo wa lona tse ntjha e se ntho tse ntse re di etsa tsena manyalo le di relationship that is why rena le basadi ba sukudisang banna ba bona akafuna ukulala nawe basadi ba bangata ba batlo robala le banna ba bona and because there is nothing interesting ka monna wa hae monna o yeno ha monate nix ke bana ba re la ba kenya kwai o ifaking out yalwa o itopela ho ntso le dry ho omejwa motho ba itopela because yena ke ntate a ba ikenya fela le jwalo. And that is why today the bomme ba bangata ha ba batlo robala le banna ba bona le banna ba bona le bontate ba bangata ba batlo robala le basadi ba bona because basadi they don't improve. Ali improve mdavazo alone and monate wa improve mdavazo so yetsa 1 le create the memory salona 2 le masterana 3 o yetsa hore your partner a lebale ka ex a enjoy wena. You make your partner to forget ka ex a enjoy wena. 5 le tlaka le etsa eng e create a bond a strong bond mdavazo a nice mdavazo a good mdavazo o create a bond if strong ka tsele makatsang so that is why re tshwantse re improve mdavazo rona manyalo and the relationship so that your partner I enjoy wena a lebale ka ex ya hae motho o tshwantse enjoy wena a lebale ge ex yake jwale lona ha le re lebatse di ex tsa rona le rona re le lebatse di ex tsa lona jwale re etsa re a janang re a davazana but ka bo madimabe re davazana jwale wena kana go tsone o utla motho a lla ka nti a le wena a le suku wena o liso fela o fantasize ka ex ya hae obana nna hona le ba lisang batho kwana ex tsa ka no di busy ke gola tse di ona le batho ona di ex tsa ka no tsentseng di libis ba banata no mar ke bua net di ex tsentseng di ntaka a di lisi ke batho ba hopotse nna di ex tse di ntaka di hopotse kwa ya ka pap lona ba nkileng batho ba ka lona ba nkileng di ex tsaka go nkile jwetse that cry of the he is not the cry of you is the cry is for me of the cry it's for that cry lona ba nagana le wotlile ka stene a ke le foki mara the cry is not for you it's the cry for me of the missing the my mali ke di jwetsa why nna a nna ke etsa ka passion hle ana ke etsa ka maso ana ke etsa ka passion hle nna ke dikuku ka rotu mohlomo ke taxi e tlo thewa hona jwala I relax and I get into tsela tsa di WW SmackDown of mane le jana le roba le di bete le mofirifiri of mane le beti ni bili le fufuletswe medavazo ya gale of mane le swetile metsi a matha le ntse le bela tje a sense o tsotso
kana go tseding lona basadi you don't need to move if you be basadi sometimes you don't need to move le nana di muzzle tse ntsweng ka ra dikuku tsa lona di etseditsweng because le lona dikuku tsa lona di na le di muzzle ka le nana ntate modimo na di etsetsa eng sometimes o sebedisa le muzzle tsa kuku bo sa etse nix and lo ena ntate a ke tsebe batho ba batho wa ile swantse le kunyakunye o tsamaise le mahetla o fumana motho a ntse a etsa tjhe ne ambise umzimba wonke ke a ipotsa bana wa ile ka hali davas o fumana motho a tsamaisa mmele ka fela ka roti o jere ditshipi tsa 20 kg yo fumana motho a jere fumana motho a ntse ai nalantela o fumana motho a swetile ana banna ba tsebo le gona hai le gona be le qoqa le shebane le qoqa mara le davazana ene le eme still body tsa lona di eme still the body tsa lona di eme still ha ile nto eniyenza yo dlokovo apa ne libe lentse le tsitsiye le robela le dibete ene rona dibete tsa rona di hlatsha ina kwa ha tsa bo ele rins le re senyetsa dibete mona ka le nto yo dlokovo o tlotsitsinya body ka fela ka roti alantena re senyetsa le dibete tse tswang China bete tsa rona rona di tswa China le re senyetsa dibete o tlo fumana motho a tsitsinya body ka fela ka roti o tshwere ke dintho o tshwere ke difitsi ka ro o tshwere ke sethwato kutlo le re senyetsa dibete o gona le gona davazana le qoqa be le relaxit wena ntate o tsamaisa letheka isinqe nje bontate o tsamaisa letheka isembodi kaofela isinqe nje halo lona nna ke tse le batla ke di ruto o fihlela neng nna ke tse and two le gona o qoqa le ntse le bua le ntse le and then le ntse le qoqa mo jwetsa be bihle ntho e qetang o etsa yo hona le ntho e qetang o etsa hle ai o mo jwetse umxelele ukuthi bebe ntho e qeta o etsa be bihle khutlela mane be khutlela mane etsa nthwana ha helps isintho na o le nna ka re ho thu o tshwere ke sethwathwa mona ene ka re tlo tshwara ke flu ene banna ba bangata you know why banna ba bangata sometimes ba sena energy okay ke le rute ntho tse pedi fela be ke kwa tse pedi ne tse ithune ke le ruta dintho tse ithune ai ka mpa ba ke Patrick yo koki ke tlo jwetsa something koki Hello. yes my baby How are you? I'm Man good. of God. I'm good. Stand somewhere right. Get sharp. Yes, Cookie. You requested a Cookie no ring. Get requested. Okay. Yes. I don't tap any man of God. Cookie, van der Garba come down. Hey, yo, Cookie, van der Garba, keep busy. Cookie. Cookie. No. Ruba come da visto. Rubika di tapelo no. I told like let me Davas. Hona le muruti e mo mona Patrick, mu inbox o te mo ntsa rera mo. Wathumba modimo. Cookie. No time for prayer no. Nara batle me Davas or batla ditapelo man of God. Kuba go gihle ngwana runa re busy ka mtafaso. I love you. Mwah. Guys, what's on again? Obona ntwe ya mtafaso. Number 1. Your lot of energy how as a man inkwe ki ona ntwe. Your
your energy in kwa ke ntho ene ya fo energy ya o tsamaiswa ke ntho ene. That is number 1. That is sort of mana se le hema e ka re lena le di asthma. Ko ke moruti ke yes, the man of God Patrick ke yona man of God ke yona man of God ke qeta o romela Koki wena no Koki is coming, will call you so that you must give her a prayer. I respect you, man of God. You have a highly anointed man of God of the Mdavazo. Rata le Mdavazo, that is all the one. So, but banna ba bangata barata that vuju energy ya hao e waste ke ntho ya le senya energy ne tshwantse be le spend mona Mdavazo energy les aletsa ma hantle staraga energy ya o ispara mona we invest mona Mdavazo. That is number 1. Number 2, but if you bet about vuju your energy is going to go. It tsamaya o tlo tina o zo tina o tlo kgathala le lona bomme ntena tlo fumana le sebedisa your body ka o fela ka roto o dima treadmill. That thing it tlo nka energy ya o investor energy e ngata ntong in your body, not from Mdavazo. I get to get a sense ne ya bobedi ke ena yo batho ba ratang ho etsa ya hore o tshware motho kapa o mo tshware hona la batho ba ratang ho tshwara ba bang either mo tshwara ka matsoho le thekeng kapa mo tshwara kae mo etsang. Sometimes tsela yo o holda motho ka yona le yona e ka etsa hore motho a sokole. Ke kopa o sebedisa fela this thing, ke kopa o sebedisa example ena fela, not a ke offendi mang kapa mang. Tsa mo botsang batho ba na le mekhaba e kgolo when o davaza motho na le mekhaba o moholo, you need to use the energy hore mokhaba wa o pusha o tshalela emva mokhaba wa motho o pushetsa morao. Now you need to use lot of energy hore o nyolohe o phakame o sebedisa energy. Now you push the whole body hore akere mokhaba wa o pusha o pushetsa morao. So ba bang o tsamobotsa batho ba ba sokola jwang ba o davaza because now o sebedisa energy hore atla khona jwang o fihla wena hore kwa ya hae khona o kena hantle. So o sebedisa energy. That is why batho ba ngata ha ba davazana fumana hore motho a nkena go telele because mmele wa hae tshwantse a pushe hore a khona o fihla hantle hore e fihla hantle. Thank you dim. Now you have to push the whole body. So energy ya how strength sa how sinkwe ki push yena yo tshwantseng o yetse. That is number 1. So the same way when o holdile motho a o davas o bo mo tshwara ka tsela e safe e etsang hore jwale motho a ska kgona ho move o mo tshwere safe jwale o tshwantse movement ya hae a o yetse batho wena o mo tshwere safe le yona it can also affect Mdavazo wa lona because basadi ba bangata ba yetsa le banna ba bangata ba yetsa tshware o bone motho a tshwere di bono tsa hao a o tshwere a o hutse e tsalile. Now at the same time o hutse but o tshwantse o be le movement o yetsang o tlo sokola energy ya e tlo tsamaya happy for that thing because ba bang ba lona le re tshwara haholo le re tshwara safe kanti no. You need to when o tshwere let's say o rata yani ya ma mission la bona yana ya o shebela ma missioning when your partner aleka udima hao the only thing you tshwantseng o yetsa o mo tshwara hanyane ha o qetile strategically wa mo director o matla kae wa bona wa mo director hore o matla Isaiah written wa bona ile Isaiah chapter 5 verse 5 chapter 13 verse 5 yo Patrick ke yona written. So luna le tshwara safe for nothing. Kanti sometimes when you hold a person o mo tshwara hore gono mo director hore aye kai a ke tsebela go utlwa. Sometimes when o tshwere motho o mo tshwara so that you must be able to direct le theka la motho le kwa ya hayo batla die
site live jwale lona le re tshwara o fumane motho o kubambe a o tshwere ka route mohlomong ntho o di bouncer tsane tsa jubjub le re tshwara ka re le di bouncer tsa jubjub le re tshwara Steve o bone ba jwale re gone o move jwale re gone next kanti you need to hold your partner and direct your partner ha monate o mo batla ka so lona le re tshwara ka re le di bouncer tsa jubjub and le re tshwara ha bohloko le re tshwara Steve yo ha ine asibamba bazona le re tshwara o rufumana motho a sa gone o move le theka lena le tshwere Steve le re tshwara o bo impundi zethu bone le di bone tsa rona bile ka re di a phanyea o bone motho a di butsi tjena a di tshwere tjena a di tshwara re di be di phanyetse se ga zo ka pempundi la lona le re le matsa so you need to hold o tshwara motho ka tsela ha o qetile mo direct simple and matric ya o qetela ke ya be ke le rutileng yona hore ha le etsa Bloemfontein ha e etswe hohle a o vele ntse o ibambela nto o bontse o ihulanya we le ya re le matsa o fumane o iqhuzule ngathi ke lelalane le la nku la pudi ya la ntho la khomu ya ehlabetsweng for funeral o fumane ngathi lelana lena o ka re le hula malana a khodu a khomu e tlo hlabueng ka Friday ni aslimazo o fumane o ihula le tsurule re hulanya e ka re o tlo hlatswa lela e ka re ntsha lela e ka re ntsha banka ka kara lelalane la khoma lona le re le matsa o fumane mto khuzulu ko re bona hore the way o hulanyang ka teng ko re le ditapole tsena ka nna tsa chapua ska niri di ka nna tsa tswa wila Alengile ka le ruta ka o bala la o yetsa in Bloemfontein in blow job whatever there's a position for money my friend there's a position yo tshwantseng o e sebedise number 1 ke le jwetsitse ka re ke kwaye ena le ntho ka re moroko mo ingathi thungiwa apa e ka re rukwe mo sebetsa mo abana ba tloetsa ntho e monate sebetsa mo etsa dula moroko ono lo nto ngathi umthungu dula moroko mo ene mono ha o hloka hale tlo ke le tlwele Klomthungu abana mo morokong o lona jwale tlabe le tshwara le bile le ji moroko evangelist my friend jwale ba tlabe ba tshwara o bone motho bile ka re wa isota le o bone ka re o la isota le ntsha di kwaetsa rona alignmenteng lona di a tswa alignmenteng o fumana motho a ntsa isota isa e ka re ke le fear e ka re o soka papa ya Eastern Cape ngathi uzamise uma le ya isota le ya re lematsa o ikrenkisa le ya re lematsa ne a slimas o sota o ijikisa o ishebisa kwa le ya re lematsa lona kanti ntho important ke that moroko wane and moroko ono ha o batle dintho tse ngata batla le lemi fela le bohlale funa nje wa msilimi elihlaka liphile ya o qetela hloho yena ha e batle dintho tse ngata o lona ma khuba ibile ha ke tsene ke tse ibile ke tlo le fadi ke letso mo ha ke tse why ke tshwantse ke le fedi di advice nna ke tlo robala ke le mo ke tsebe why ke le fa Patrick, I'm on your side now. I'm done with these people of them Davos. And then I qetile ke tlo robala ke le mo man of God. I like you and Patrick. Ai. Ko re bona hore kwa yena e tlo tshepuwa e ya qhauka ngoko. Fumana motho a tshwera e hulanya. O bona
ai hlokohla ai lona ene jala ntsere hey ikare ke a nyamela ngathi ndiyatshona ikare ke a baleya o nana ke utlwa monate jwale kanti ke nna ke na le stress sa kwa ya ka ikutlwang gore e tlo ntshiwa jointing jwa ka nako tse ntse re tlola lona le nagana jwale re utlwa monate ene kanti ka nako tseo nna ke wa re tika kwa ya ka gore jwale e tswa jointing jwale o siena wa e hula jwang e tlo etsa ntho nna ke stopa no le hlooho eo le hlooho eo ha e batle ntho tse ngata leleme qa leleme o re Bloemfontein ha o qetile o bo tshwara mekotla yane o e tshwara hantle ha o ntso betsa Bloemfontein o bo tshwere mekotla mekotla ya teng ka re wa e friva ha e le nto le baleisa le ditapole tsa lona tsa rona lona le a re sa ditapole ditapole tsa rona di ketsa nyoloha di dia o theoha Novi ke ntho Patrick ya re wena Novi amba o tlo le bona le hodimo le Genesis ke ya lo kwatile ba kwatile bo Patrick le bo Genesis ba kwatile ai Patrick o kwatile ka sehlo jwalo sa le di Prophobia 26 Patrick o tshwere Bible ntate o ntse re fela di scripture ai Petrizo ai ngwana rona ka nqana nna ke ba fa tsa motapatso ka nqana wena o ba fa tsa semoya ai Patrick you are my favorite. You know, we are balancing the equation, you know. We are balancing the equation. Patrick, you le hlaka tsa Prophobia nna ke hlaya ka tsa nama re balance bophelo jwale re balance. So guys, lengutlwile gre lengutlwile now leleme fela guys o bona o etsa in job leleme fela ke lona le powerful leleme fela ke lona le etsa mosimo whether o kene ka hare o ikentse ka hare kapa e beile o finyana maleleme ke lona le important se ntho le etsang tsamayang he tsamo davazana ena le ntse le davazana le ngopole hore ena re le bue le a dedicate la nna le bue he bana baka lo linky are you good my sweetheart my queen can it so thank you so much guys next time to show vandag basa understand he se le tlatla kitlo etsa demonstration le katla e ba sa understand le tle for demonstration le tlatla bana baka because ba lona bana ba lona ntho ba le etsang yona aiyo tu ntho ba le etsang yona aiyo bana ba lona ntho ba le etsang yona aiko tu le no le tla be le tlo roba di bete le tsa mefiri. I love you guys until we meet again.